match ya wiki kabisa ni match ari komeye cyane Santiago Bernabeu iki banza itonde gabanyisukari Real do Madrid ku kibuga Santiago Perez abwira La Liga arababwira ati papa mutubabarire dufunge stade dushaka kwegekaho dushaka gufunga bavuze kuri Arsenal irabahonda banza witonde abavuga ati dushaka gupfunikira stade yacu niki dukubite umuntu nta buhumekera afite yes reka banza witonde ikipe ya Real Madrid itsinda ikipe ya Barcelona nyuma y'umwaka n'amezi banza witonde ndagweza muri atandatu ndanga banza witonde n'umugabo yavugaga amakuru kera muri Kongo nibyo nakubwiye ngo tureke fanatisme witonde ndabaha umwanya uko byagenze mwitonde ndabaheza umwanya mwitonde oya kurazana mubwire nyuma y'imyaka banza witonde nyuma y'imyaka icyo nari mvuze nuko Real Madrid yabasha gutsinda ikipe ya Barca ibitego 2-1 ahubwo icyo nari nshaka kuvuga nuko ngo mwatsinzwe mufite red card nicyo nari nshaka kuvuga ariko ikipe ya Real Madrid yaje kubitsinda nyuma ya match zigera muri 4 niba atari 5 itsindwa n'ikipe ya Barca yaje kuba yitwara neza imaze kubasiga amanota 5 hagati yabo n'ikipe ya Barca navuga ko ese Isaac kuri match ya El Clasico ni match warayirebye ni match warebye ukayitaho cyane ngiye in fact narebye igice cya kabiri naje igice cya kabiri nibwo nayirebye na arantu nari busy naje mu gice cya kabiri nicyo narebye cyane baza guhusha na penalty ese ikipe ya Real Madrid ngewe nabonye ku giti cyanjye itarakinye neza so ngiye ndaza kwivuga inakinye nkuko nari mbyiteze bitewe na Barca ukuntu iri hasi ntago yakinye nkuko nari mbyiteze cyane nuko undi umuntu wambeshe naje kubona na Alonso abibona agahita mukuramo Arda Güler niyo mukinyi wa Rusiga ushingirwaho kuri Real imyubakire ya Real Madrid na attack umusaruro wa Mbappe n'abakinyi b'imbere wose warushingiye kuri Arda Güler match yaramunaniye byaranze ba Pedri biranga birananirana ese motivation tuzi ubukiya buri hagati ya Barca na Real ni cye kintu biri buhite byongera amanota 5 yagiyemo hagati yabo na Barca niye motivation biri bubahe iri bapushe kubumvisha ko igikombe bagomba kugitwara this time iyi game ngiye kwisesengura mu buryo bubiri butandukanye cyambere turesesengura ku makipe nyirizina ubwayo amateka yayo n'uburyo asanzwe ikindi so tuyivuge nanone kubijyanye cyane no mu mwuka w'abakinyi n'uburyo abakinyi ngo bahagaze sibyo icyambere tugendeye ku mateka y'ikipe Real yajize neza yuko imaze imikino 5-6 ihura na Barca ikubita nabi kandi ikubita ibitego byinshi bine ugasanga ni 4-2 5-1 3-1 ugasanga iri kwikubita nabi pe sibyo izizana ije ifite iyo mentality yuko ikeneye gutsinda igakuramo icyo gisebo kandi mu byukuri niba wararibonye neza Real ishobora no gukubitwa igakubitwa n'andi makipe kimwe na Barca gukubitwa n'andi makipe ariko iyo bizahuye ari ebyiri yo bita El Clasico iba ari ikibazo ngaho nta nimwe bikeneye gutsindwa so Real iza ifite iyo mentality yuko yes nibyo ndi gukubwira ngo Real ije kuri gusesereza nyafa nyine se reka ngusobanurire bise reka twumve Isaac so Real ifite iyo mentality yuko itsindwa ijije gukora revenge Barca iza nayo ifite akantu ko kuva Real tugomba dutsinda ibisanzwe turayikubita umva manza wumve bisetsa banza utegeye turaza tuyikubite sibyo so iza ifite mentality kije gutsinda ije kwitwara neza niki biragaragara sibyo bigaragara ko byagaragaye so icyo none nshatse gukomozaho nanone iyo ni aho ngaho ni intamzi noneho y'amakipe nyirize sibyo tugendeye ku intamzi y'abakinyi noneho Real yaje ifite
ifite abakinnyi bakuze mugereranyije na Barca. Manza ureke nsoze. Combined 11. 11 bose kari babiri ni yabonamo abakinnyi benshi. Yabonamo? Yakiramo yabonamo. Turabisa. Yani bakora ikipe imwe. Barca Yoganza. Barca Yoganza. Barca Yoganza pe. Yoganza. Kubera So reka nkubwire. So no tugarutse kuri icyo kibazo. Arise manza mbese. Barca yaje ifite ikibazo cy'abakinnyi bayo icyambere. Tugarutse bwo kubakinnyi. Icyambere n'abana bafite umudomo bavuga. Sibyo? Ugasanga bagiye badutegeke oya bivuge nk'umunyamakuru apana umudomo nk'umufana ubivuga mu buryo bwiza. Yes, uburyo bwiza ndi kuvuga nuko wasangaga abana bapiti baramini Yamal bakajya kwitangaza kuvuga ko turaje dukubite mwebwe n'ibiki sibyo? Ugasanga n'abantu mu ntuza muri journalism yani mu gitangaza makuru barimo muri media barimo bavuga bivuga ibigwi kandi batari bagera kuri tele sibyo? Kubera iki ya mentalite ko bari bamenyereye ko bahora batsinda Real. Tugaruka kuri Real sibyo? Real nabwo ugasanga nyine n'abantu bari kumwe na Xavi ari umuntu ujya ubaturisha niba warabibonye neza. Nta muntu ujya upfa kuvuga ibintu avuze. Twarabibonye Vinicius. Reka turagaruka kuri yo saka nayo nifite kwikubwira sibyo? Sibyo? Iyo saka ndaza kwikubwira nkubwira nuko ndakubwira uburyo yavuze mu kino gitondo sibyo? So tugarutse ku mukino uko wagenze mu by'ukuri ni umukino watangiye uri hasi uri kuri level yo hasi sibyo? Ntago yari ifite umuvuduko nk'isanzwe sibyo? Uvaho ku munota wa dango niba ari wa 8 gutyo mukino Mbappe atsinda igitego baracyanga cyari horoje kandi horoje yakantu kamwe gato niba ari n'urukweto igitego nje ntabwo nemeye kare horoje babayikishije n'utemeraga naguri vare urumva yari vare noneho barakina uko bonye ikindi gitego kiza gutsindwa na Lopez kuri ni Mbappe Real sibyo? Mbappe ne washyizemo igitego baza kucyishura ahusha penalty amaze guhusha penalty ku minota mingahe hafi y'umupira none yangize kukuvuga nyine uko byose byagenze ibitego sibyo? Igice cya mbere ukuntu byagenze yatsinze byarangiye ari kimwe kimwe man batsinze penalty mu gice cya kabiri. Bellingham yatsinze cyambere kubera ko penalty barayiskwase mu gice cya kabiri ndango sibyo? Penalty yaje nyuma y'igitego ari nabwo nshaka gukomoza nkuko nababwiye ati giye turabisesengura bane kubahereza ubungu ikibazo Real nanone ubungu bifite ni ikibazo cyo kuba Real ntagira ashobora ntagira amenya yani ntirabona penalty ka sinzi nibo muri kubyumva ntagira abona umuntu uzi gutera penalty gusa nge nkabona ntago bajya baheza amahirwe Bellingham. Ngiye mbona ko Bellingham urani mubi kuri penalty nuvuga ngo none ikibazo cyabaye ubungu wasigaye abaho icyo bita selfish muri Real kuri Mbappe penalty zose ahita nazifata ukabona ko n'amategeko y'umutoza. Yes, n'amategeko y'umutoza. Yes. Bazi kuya kuri Vini ko nezi ushaka. Yes. Ariko rero nkabona ari nacyo ndi kuvuga biyo kino kintu niba shaka cyumve Xavi ucyumve ugende uhindure penalty ka. Yes. Ugende uhindure penalty ka. Go and change. Penalty ka abe Bellingham. So nasoza ngiye ku gitekerezo cyanjye. Mvuga ku myitwarire mibi nyuma y'umukino yaranze Vini. Kubera ko Vini wabonye igihe bamukuramo, wabonye ukuntu bamukuyemo ahita atangira kugira. Carvajal nawe urumva Carvajal impamvu yakoze biriya bintu. Ibintu yakoze biriya bintu Carvajal. Carvajal yarari kubwira Neymar. Dejonge yamukosoye. Dejonge namukunze. Carvajal nyine yavuze message nziza. Carvajal urumva impamvu yavuze banza umve. Impamvu yakoze gutya Lamine Yamal yarari kumwereka like
usiongee unaongea sana umva yeah so match irangira ari uko ari ibibazo gusa nabonye mu gitondo kuri ntuza ya Vini message yavuze ati mu byukuri murabizi namwe abafana yes nitwaye nabi ariko abafana murabizi yuko igitutu tuba dufite kuri no match ya Barca murabizi igitutu tuba dufite ni match birimo intambara ibirimo guhangana ku mpande zombi nimunagira ikibazo kubera ko bira ibintu bisanzwe kuri El Clasico ukuntu izirangira ni kuriya kandi mu byukuri warebye El Clasico izirangira buriya niyo adafatanye n'undi barimo kuvunana nuza ejo ni muri gomvisha umunyamakuru gicumbi nivuga cyane kuvuga mwana mwagiye muri byinshi mureke aravuga ati buriya El Clasico tibura abantu niba aravuga ati nyuma y'umupira nta muntu wari kujya kurya ati buriya abantu bamenye neza babonye ikuntu biri bugende bagiye kurya mbere y'umukino reka je mvuge ngaye bisetsa avuga ndavuga ku bintu nka bitatu na Olivier ahita bivugaho dusoza kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza hari ikintu bari gukoresha hano ngo mudomo ahubwo tworeba mbere ya match niki bavuze sivyo ikindi cya kabiri oya banzurekeza ikindi cya kabiri ni imyitwarire y'abakinyi mu kibuga na match irangiye yari imeze ite na match yari imeze gute je muri ibyo bintu bitatu ngiye kuvuga icya mbere Yamare yavuze ukuri yavuze gute sivyo itonde ndabivuga bigato yavuze ukuri kuko abantu nibakunda ukuri kandi icya kabiri yavuze ibintu abantu batinye kuvuga abakinyi n'abatoza itonde ese mwakoroshe nkavuga icya gatatu ntago Barcelona atakaje match kubera ko Yamare yavuze mbere y'umukino utandukanye ibyo bintu itonde abafana hano hanze je naganire n'abafana sivyo ntago ndi kuvuga arabwira ko batsinzwe kubera ko Yamare yavuze ngo Yamare ngo yavuze ngo mbere y'igi niko afana Madrid barimo bavuga oya abanzureke sivyo Yamare yaravuze ngo Real Madrid ni ikipe y'abarefari nibo baza bayitwara tuzatubivuga hano namwe mwovyizijisha murabizi ko ariko bimeze cyo ni cyambere oya reka reka uraza kuvuga reka nsoze Yamare yaravuze okay biriya numbo yavuze ukuri ariko njewe ikintu mvuga kimwe ni ibintu agomba gukosora Yamare ibintu byo kuja mu itangazamakuru akavuga cyane kiriya cyo ari byo ntago ari byo kuri ba Messi na Cristiano nabo bigeze babivuga okay nubwo yavuze akoresha kuri nyine abantu bahita bavuga nyine ariko okay ni ukuri ariko kutari gukeneye nk'umukinyi ukiri muto ku myaka yiwe imbere ya match oya umukinyi ugifite kubaka kariyeri ntago ari bwo bwa mbere bivuze kuko ari match nkazinga yagiye abikora kana postinga yarangiza agatakaza match ahubwo nje cyo novuga yokora ahubwo yoza bikora akabivuga yabikoze sivyo imyitwarire yiwe hanze y'ikibuga bivuga mu interview reka nakiriye hanze y'ikibuga shebuja Laporte ejo ndi waramaje tesi faranga na ntuze na Mekite niki kizima arabati Mekite timukaza mwigeranya ni faranga bira bintu nibyo bya mbere urumva shebuja nimbagiye hari akavuga gusa umwagenti we yaravuze kuwa kangahe kuwa kane aravuga ngo fite kwicarana na Yamare kamuganiriza kukazoza kiwe nkamukora mu bintu by'abakobwa cyane yarabivuze rero bazoga yereka biratuvuga nabo barabibona bazoganira bazomuganira je hano nabiboneye reka tureke kuri Yamare match imaze kurangira ntaravuga umukino ukuntu wageze match imaze kurangira Carvajal yaragiye arambwira ngo ahita agira gutya abonye ko akavuye gese kaba none match irangeze jonga aravuga ngo Carvajal je mufata nk'umukinyi mukuru ufite experience ibi ni yakoze nakagombye niba yakoze biri ari kuri imwe na Yamare ni umukinyi cyambere mukuru kuri we ni kapiteni mu ikipe y'igihugu hariya nago werekana reaction y'umwana ahubwo uragenda ukamufata hanze y'ikibuga ukamwigisha icyambere uzanye muka muri itonde man ko ndavuga ibyo ntuzarimo avuga ati mu ikipe y'igihugu buriya kese ugiye kuzana keriki iki amacakubiri mu ikipe y'igihugu uri umukinyi kapiteni wiwe mwicaza umwe ngo peti ibintu urimo nakinanye na ba Cristiano nahanganye na ba Messi kosora ariko kugenda ugahita werekana abo ngabo ntaga bemera yemera Neymar
Yamari Yamari se ko ari undi mu indiscipline mugenzi Yamari wiwe. njye ahantu yabyiciye bwa mbere. Yamari kugirana holidays ziwe akajya kureba Neymar. Njyewe kiriya kintu yese nkigaya. Oya ni ntuze yarege gukubita ntuze. Samukasa yarege muri Samukasa. Okay. Yamari urabivuga kwicara n'abagabo reka nje mvuga kuri match reka mvuga kuri match ko yagenze. Njyewe umuntu twarebanye match. Tuvugisha kuri tureke n'umufanatism. Nana nadose no kuri Barca. Naravuye ngo Real Madrid iri favori gusinda Barcelona. Ahubwo jewe mbabwije kuri kw'Imana naratangaye. Narenze ngo Barcelona nirya ibitego biki. Irarya bine. Aya byagombaga kujyamo. Ukajamo amahoroje menshi. Ntubara amahoroje gasiga igitego. Madrid sivyo reka mvuga kuri Madrid mbare kuba kuri Barca. Real Madrid yarambeshe. Yarakubeshye. Madrid iruzuye ntamvuna ifite. Razuye. Niye mukinda itari ifite man. Defense irashegashega byo. Irashegashega Carvajal ntiyara hari. Kandi gamakosa sa Barca kubanza Carvajal. Tiyara ari benshi. Inde. Anado zake na Carvajal hari. Horise naramu. Izo bireke. Nta wari urimo. Horise yarakinnye. Yarakinnye nyine. Je icyo mvuga kuri Madrid. Madrid yarambeshe. Ntago yakagombye. Ubundi yari kudominira match kugeza ku munota 90 yacuritse Barcelona. Kuko Barcelona yari buramo kubura Rafinha byonyine hari ni kibazo. Reka turekane na Lewandowski. Umuntu bita Rafinha kubura muri iriya match ya Barcelona cyari kibazo gikomeye. No bari guprofita kandi defense ya Barcelona iraho kirashegashega. Igitego cya kabiri cya Bellingham yarahagaze wenyine. Jules Koundé yarari he. Uburangare bwa defense sivyo. Ajya se umutwe ntuzateye. Hari ndateye umutwe ra. Yamupashije n'umutwe uraza sanga Bellingham ahagaze wenyine wenyine ahita atsinda. Icyo ni kibazo cha Barcelona cyo kurangara. Madrid okay yari ifite ntuze pressure match 5 idatsinda. Barcelona arisigaye ikayisanga Bernabeu ikayikubita ibitego 4-5 ariko nje buriya nuko nyine turi kuva Yamari ariko nje buriya kintu naragikunze cyo kuvuga. Niba mwibuka neza ira Clasico nijoro je nabonye ariyo Clasico. Oya nyine kuko wabonye uburyo intensity uburemere bwa match basereboye nijoro nk'abatwaye igikombe kuko uribuka reka ngurugero ubundi nyuma urabona uribuka match ya Chelsea itsinda Man ibitego 4-3 yari maze imyaka 7 idatsinda Man kira kintu kirakomeye kirakonta. Ariko Madrid kabisa Xabi Alonso agende ashiramo izindi mbaraga kuko Madrid nago biracamo neza nubwo yasinzira match. Ikindi kintu imitware y'umuntu bita Vinicius ni gute bagukuramo aba Brazil babihorere agiye gukina Rodrigo kuragenda wivumbura ugiye muri dressing room kuriruka ugasohoka. Ira mitware nago ari myiza ariko yaje gusara kintu no kundi Xabi Alonso yaje ari kwitombo yamashira amaboko mu mfuko yamareba hirya aramwihorera azomuhana ashaka kumubwira ati yonge amasezerano Vin ariko nta kintu yabivuze nta kintu yabivuzeho aravuga ngo ikintu mvuga ngo icyo twitayeho ngo ni ibintu byiza ngo nuko twatsinze ngo ibyo bindi ngo byavimbye ngo tuzabiga ngo mbijeje ko tuzabiganiraho ngo muri prive ngo naga ari ngombwa ko bivuga. Azagenda gakosore akantu ka discipline kabisa aheze n'abandi umwana. Vinicius ikintu yababwiye avuga ngo birani ibintu bisanzwe kuri kuba yarasanzwe ari indiscipline. None ngo rangiza no kurwana ariko Yamari ikintu yabwiye Yamari ngo nta kintu ngwaze ngo usubize gusubiza imipira inyuma ngo nisakina ariko aho yarengereye habe amurusha umupira ahubwo umwamba bashobora nijoro ni Jules Koundé bamuhaye pass ariko man jewe Rafinha hariya ubundi Xabi Alonso kugira ngo Olivier ahita agira avuga tuze gusoza. Xabi Alonso yabwiye abakinnyi bose muri Real Madrid aravuga ati abakinnyi badakorwaho ni babiri muri line up batazahinduka ni Courtois ni Mbappe. Abandi mwese mugomba kurwanira umwanya. Nta wundi arantu nari kurebera match ejo harantu nari kurebera match ejo harantu nari kureba match ejo numva abafana bari kuvuga ngo Mbappe
ngo yarashize ngo Mbappe ngo yarashize aba ni abantu batazi ibintu by'umupira ngo niwe ngo bari kuba bakuyemo ngo Zabi Alonso ngo gukuramo Vini ngo akoze amakosa ngo ari kuba yakuyemo ngo Mbappe umuntu uvuze gutya ukabaza ati ese ninde mwatakuhari ngo wari guja kuri uriya mwanya bazane Hendrick bazane uriya mwana ngo nzaro kuri match yi pressure abantu bareba football bareba tennis bareba rugby umupira bawumvira kuri radio hari undi mufana twari twicaranye numva ko aravuga ngo ziri ngo na Odegaard ngo barutana akantu gatoya ngo ngo na Odegaard ngo ziri ngo amurushanwa akantu gato cyane match kwa moshi hari watubeshe ngo impamvu ngo Daruma ngo yaza kuza muri mani ngo nuko ari muri harya ngo ni muremure ngo nicyo bamwangira nuko yatubwiye ngo Daruma ni muremure niyo mpamvu Olivier ngatubwiye match uko wayibonye njyewe akandi kantu Pedri kuva yabaho muri kariyeri yiwe red card yiwe ya mbere yaje kubona muri El Clasico kabisa ko ubundi yari cyambere yakinye nabi hariya nabi njyewe ikintu navuga kuri El Clasico mbere na mbere nge ndisegura ku bakunzi bacu ntabwo nabashe gukurikirana match neza kubera ko nari ndi mu dushuguri narebagaho gatoya nkagira ariko nge ndavuga kuri preparation za match mvuge no kuri nyuma ya match kuri reaction zabaye reaction ya mbere ni ya mbere ya match kuri match preparation Real Madrid ni ikipe yari iteguye neza yari ishimiye kugarura bamwe mu bakinnyi babo bari bamaze iminsi bari mu mvune nka Badi Noise ntari mu mvune yari yagarutse so bari bishimiye kumugarura bari muri none so dukomeje bari bishimiye kugaruka kwa Jude Bellingham mu bintu byiwe mu bihe bye kubera ko yari amaze iminsi asimbuye kubera ko yari avuye mu mvune yari atarafata match fitness so yari yagare match fitness ibintu byari bimeze neza cyane so Real Madrid yaje kwitwara neza kuri match y'ejo iza gutsinda ibitego 2-1 ikipe ya FC Barcelona ikintu navuga cyo habayeho abakinnyi indiscipline ku mpande zombi ari nacyo ku mpande zombi uri kumva habayeho indiscipline ku mpande zombi yaba ku ruhande rwa Vinicius haba ku ruhande rwa Lamine Yamal kandi njyewe ikintu nabonye cyo kuri iriya match nk'iriya ku rwego rwa El Clasico ni match ibiri intensite ibiri hejuru match bifite imbaraga no mu bakinnyi nabo barabyumva no mu bitekerezo barabyumva bagenda bavuga ati iyi match ni do or die ni match nyine ni match yo gupfa match so yenda nshaka kubaza akabazo kamwe kandi mwese munsi kugira ngo dusoze muribuka game twarebanye mwa basore mwe turi kumwe tureba umupira wa Lamine Yamal urampeti ni umpeti ufite impano kuki sibyo arashaka kuba nka Ronaldinho wari ufite impano zo yemera Neymar na Neymar so none ngiye ikintu nshaka kubabaza ku myitwarire ya Yamal ngiye ndi kubabaza murabona imyitwarire ya Yamal ubu ngubu imyitwarire atangiye kujyamo bishobora kumugira umukinnyi uradukeneye uzaza utwara Ballon d'Or kubera ko icyambere reka nkubwire ikintu cyambere kubera impamvu mbivuze sibyo impamvu mbivuze ejo bundi umutoza haravuze ngo Lamine Yamal yaje azaza mu myitozo atinze kandi akaza azanywe n'imodoka nandi ari ndumutwaye aruriya mukobwa Garfield niko bavuze umva azaza ngazaza atinze banza wumve nkubwire azaza atinze umutoza ni banza wumve akaza yanangiza akaza atinze yangiza munuzo akaza kandi ngo yanagera ku kibuga gagafata iminota ngari gusezera mu modoka urumva kugira ngo asohoke urumva no ikindi kibazo gihari kuri game ya last weekend igihe babatsindaga ngira game buriya
ngo umutoza yari yafashe ko ngo Lamine Yamal ngo yaje atinze kuri game umutoza ngafata ngo gahunda yo kutamukinisha ngo management ngo niyo yagira mwicaza no ati nudakinisha Yamal biraba ikibazo urumva kuri ku ya PSG urumva yaje atinze no kubera niyo myitwarire yose ngo bafataga umutoza afata gahunda ngo ntabwo ngomba kugukinisha ariko management irangira avuga ati ntabwo utakinishe Lamine ni ikibazo anatakomoza aravuga ati ko abandi bakinyi iyo bakererewe baza tukabahana bakana amafaranga Lamine Yamal we ntago bigize yamuca urumva so ari nabyo ndi kukubaza nono ari nabyo naye mbabaje ese Lamine Yamal ahageze ubu ngubu ni umukinyi uri gutanga ikizere yuko n'imyitwarire yiwe azogoma akaba on top aganatwara iyo Ballon d'Or akeneye okay reka ngo cyane ko se ise yaravuze ngo yabwiye Barcelona aravuga ati mumpushingira umwana naramuka adatwaye Ballon d'Or tuzamujana mu yandi makipe amupushinga agomba kubona Ballon d'Or rero nani ndikubaza iyo myitwarire murabona ishobora kumugezayo okay je ndavuga ibintu bibiri kugira ngo dusoze amasaha yagiye ikintu ca mbere kizofasha Yamal kugera ku bintu sivyo igende irinde media kuvuga icyo ni ca mbere icya kabiri yirinde ibintu byo kuja mu bakobwa bara n'abantu bazakurangiriza kariyeri ntago woje mu bintu by'abakobwa sivyo oya ntago woje mu bintu by'abakobwa sivyo ngushe mu bintu bya media uri kumva ngo nurangiza ukore mu kibuga Yamal mu minsi ishize yakoraga ibintu bikenewe sivyo byarakinye muri Champions League muri kaza Classico akitanga ariko kuva ura mwana w'umukobwa azi bimaze guhinduka kandi aramuruta ikindi cya kabiri ikintu cyo kuvuga agenda kireke icya gatatu mbona cyasajije Yamal sivyo yereka deka kuva nk'umufana wa Barca nuko nubwo nikunda Yamal bamujanye umutereka ahantu ataragera cha hype sivyo baragenda bamurutisha Rafinha wakoze ibikomeye no kumurusha ikintu ca Espagne Barcelona igira muzokirebe bakunda bene wabo kurusha abandi bakinyi bagashaka kubazamura cyane kubarutisha abandi bahari babakora icyo nicyo kintu je mbona cisha Yamal nabireka bira bintu azo umukinyi mwiza umeze nka Neymar Yamal ni umukinyi ufite tara ibyo nta muntu wabishidikanyaho so ikintu cya Isaac dusoza ari cyo subiza nawe Yamal ni umukinyi ufite talent ntago ndi butinde so ikintu agomba akwitaho cyane ni imyitwarire hanze y'ikibuga kubera ko buriya hanze y'ikibuga uburyo witwara birakonta cyane kuri performance yo mu kibuga so ikindi kandi ndibaza ko CEO wa Barcelona Laporta agomba kugabanya ibintu byo kwinterferinga Laporte none niwe uri mu kubikora kurusha uriya mwana wagira ngo niwe umupanga mu kibuga yaravuze ati samukasa nikenewe kurusha ifaranga katurangiriza aho ngaha bya Mari twabivuga bugasha tubashimira cyane amakuru ni menshi ikiganiro cyabaye kirekire cyane ariko tubashimire cyane mwebwe kabisa mukomeza kubana natwe yavuye muri Carabao ahubwo ubwo si amahano ubukeneye ubundi buri ntabyo yarazi none kubaza ngo Carabao ngo mani hirimo ari we wasesenguye umupira uburyo batsinzwe ari nawe wayisesenguye uburyo ngo jibs ese kugira ngo ibintu biri muri uyu mutwe kagakipe ko mu cyiciro cya 4 kami bate penalty yes rero ikipe amakuru rero yari menshi cyane guys tubashimira cyane mwebwe dukomeza kubana 5 kuri 5 wowe uri bubone iki kiganiro bwa mbere itukanda subscribe kugira ngo bizajya bikorohera cyane kabisa ikindi gihe abantu bajya kuri TikTok akabumbu Talk Sport Instagram na akabumbu Talk Sport mugiye mukomeza kabisa mudufollowing kugira ngo dukomeze tubagezo ibyiza mwifuza amakuru yo nakagaruka mukomeze mugira icyumweru cyiza ciao